En kæmpe legeplads, hvor kreative mennesker kan tillade sig alt, undtagen at være tilskuere. Sådan en festival samler hvert år 35.000 mennesker i en ørken i USA. Nu kommer konceptet også til Danmark. Look at these beautiful, beautiful people that I have. Look at what we're doing here today. Vi er på en beachvolleybane i Kolding. For et par timer omdannet til et kreativt klasselokale. En miniversion af den amerikanske Burning Man Festival. This is the most fun of the thing, is playing with the little students like this. Ready? Go! Go! Som nu skal til Danmark i sin rigtige form. A big part of it is creating an atmosphere that fosters creativity. And what that means is you need to allow people to show the best and brightest of their ideas without fear that somehow they will be diminished for doing so. Den amerikanske version af Burning Man ligner mest af alt en futuristisk Roskilde Festival. Lidt skørt og meget grænseoverskridende. Hvor Amerikas kreative, hovedsageligt hvide middelklasse skærer ud. Well, I want to make a point. This is not the 70s, and it's not a hippie festival by any sense. På samme måde er målgruppen herhjemme ingeniører, konsulenter og andre, der kan bruge et kreativt indspark i deres arbejde. Planen er at placere festivalen et øde sted. Måske Anholts Ørken, måske et sted i Vestjylland. Tidsrammen er næste år. Jeg synes, det er meget seriøst. Der findes mange måder at styrke innovationen på. Det her, det er en anden måde, end den vi er vant til at se. Og udklædningen? Det er et af momenterne, der frisætter energi. Du kan også sige det omvendt, det dræner, at så mange konferencer omkring oplevelsesøkonomi og innovation sker i så kedelige omgivelser, at deltagerne ved på forhånd, at der ikke sker noget nyt. På Burning Man lærer man at ture. Ikke at frygte kollegaer, der fordømmer ens halve idéer. See, no fear! No fear here, huh? Okay, hula hula? Og det virker på de studerende. For me at least, I've always been hesitated of being who I am, and just look at me now. And by that, I think I can put 200% more effort what I'm doing. It's a great way to live, Ma. Very much fun.